बेलाइखा हामबाय दिनै 12 तारिख फेब्रुआरी 2020 जों IPFT नि बेदाग युथ IPFT नि सेंट्रल कमिटी नि मीटिंग जों ख्लाइजाखा सिनि खुमुलुंगनि नारवाई कम्युनिटी हॉल हायकबा कॉन्फ्रेंस हॉल दिनै नि मीटिंग सिनि Honorable Youth IPFT ni President Borang Menang Chini Dhananjay Tripura Bersapai Malia Ayang Abini District Haga Boni Division Kabang Ma Program ni Karonoi Haipuna Sini Tini ni meeting ni Sabapati Borang Menang Chini Youth IPFT ni President Vice President Borang Menang Chini Daraju Debormani President Chairman Shiva Samtini meeting Khlaijaknai senior meeting go Youth IPFT ni AGS ni Prakash Deborma te Youth IPFT ni AGS ni da Pusrai Deborma te Youth IPFT ni Central Committee ni maximum leaders no phai sopai ka te kok bosalai ka tini som decision hai ka basini je program je meeting ni agenda amkha 2020 ni जे Youth IPFT नि फाउंडेशन डे 16 तारिख फेब्रुआरी वो जों खलायनानै थाङै दंगो आबोनि बागै दाग्लायनि सिनि Youth IPFT नि फाउंडेशन डे लाइ थांजा गोबां बिसिनि स्लाइ दाग्लायनिबो सोंते एसे जुदा खायै जों सेलिब्रेशन खालायनाय Youth IPFT नि जे मोटो तै जे Youth IPFT नि नाहरमं Aba IPFT ni brotherhood organization ni ungino जों लाइ थांनाय गोबां बिसिबो जों स्ट्रागल खालायफैया एडिशनल तुये कताल हस्ते त्रिपुरालेण्ड नामनानि हेकबा सेपारेट स्टेट त्रिपुरालेण्ड नामनानि स्लोगानो सिनि स्लोगान दंगो स्ट्रागल फॉर न्यू सेपारेट स्टेट त्रिपुरालेण्ड अ स्लोगानो तुयनो ताकलाय बाहायनो जों 2020 नि Youth IPFT नि फाउंडेशन डे अब जों खुमुलुंगनि डिविजन नि बिसिङाव सिनि नुवाई कम्युनिटी हॉल जों तागलाय खालायनाय तेसिनि अ प्रोग्रामाव सिनि रेस्पेक्टेड पार्टी नि सुप्रीमो हेकबा IPFT नि प्रेसिडेंट सिनि बरं गोनां सार NC देबबर्मा बो फैनाय तै IPFT नि Tangfang, Haikaba General Secretary, Haikaba Sini Tribal Welfare Take Forest Department Ibo Minister Sini Barang Sarmebar Kumajamati of Fainai, Tay IPFT ni Bangma Central Committee ni Leaders, Advisory Board Committee ni Leaders, Tay Office Beer, Oma Haiklai Sumjot Onono Invitation Khlaijaknai, Abono Karigo, IPFT ni Jauh brotherhood organization je tongmani IWFT Atisha Tripura Fankrak Bodol tai अन्य employee organization je tongnai boroknobo जों invitation खालायया तेजिनि प्राय 33 division committee tongo sini Youth IPFT ni 33 division committee ni jauh division committee ni leaders bo फाइनाय ते डिविजन नि जो तो रीजनल कमिटी हेकबा डिविजन नि बिसिङाव सिनि लीडर्स तंनाय बरकबो सफायफैनाय ते Youth IPFT नि सिनि स्टेट कमिटी हेकबा सेंट्रल कमिटी नि जो तो लीडर बो फाइनाय बना करिबो सिनि Youth IPFT नि फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन क्लाइम नानि थाङै तंमानि बिसिङाव कायसा कक्तुम काहाम सिनि Youth IPFT नि गोबां लीडर्स जरावा पद्रिफोर खालायै लामा करनाय बरकनोबो जों इनविटेशन खालायजाक ते बरक बाहायनो तैसा सोंबाय बाक्सानो गदाल फायनाय ते बनो करिबो त्रिपुरा हास्तेबा गोबां थोंखोरों बदल तंनायनि बिसिङावबो मैक्सिमम चिनि Youth IPFT नि फाउंडेशन डे आव फाइ पार्टिसिपेट खालायफैनाय ते जोंबाय गोरोङैनो सामों तांनायनि बागै बरक वान सब्लाय दंगो आबनो जों बरकनो खा काहामबायनो लामसकनाय ते वेलकाम जानांनाय जे Youth IPFT नि फाउंडेशन डे नि प्रोग्रामाव
ang on behalf ongoi youth Ipft ni tangpang hai keba general secretary ongoi ang Tripura haste ni joto lukurokno no kabongnai sini o youth Ipft ni foundation day ni bisingti hai keba celebration day ni bisingti khlaioi jong joto lukurok ni thani wono kabong mungnargo sini o program o phaioi manjak phainani bagai te o program na naithogrina ni bagai te a program ni bisingti khlaioi sini beskam ni thinang ni lama hai keba sini Tripura ni dimanno jeng teibo kusugot disai manani bagai sikla ni fan jeng haina hai lukurok ni thanibo jeng kabang mungnargo kaisa sikla hangkang kai bini Ipft ni bisingo jeng tini amono poriskar babe jeng khlaiman kha je youth ni fan hai keba jubok ni fan abo chini dopha yok soknani bagai hai keba chini dopha buibai satok jagai tongmani yakni yoknani bagai youth Ipft ni must be bini responsibility nanggo ekaba sikla rokni daitto tongo ba sikla rokni fan tini jongnuka thangnai bidan sabhawa je Tripura o 25 ta bossor CPIM tongnai no jong tini Tripura hasteni hoite je 20 ta seat Tripura sane ST reserve seat tongmani je assembly seat abono jong borokno antoto bidai khlairei mankha abo saboni অবদান kai jongnugo tini maximum Tripura sa sikla rokni অবদান aboni bagai chini sikla ni phanno chini sikla ni naharmung no chini sikla ni je imang no jong abona muk thangkhai tlangai thangnani bagai chini je program jong yagona kha abona jong buskango je kono krome jong abona success khainani bagai tini jong jota central committee youth Ipft ni ongoi jong kok chablai kha aboni bagai tini joratei asukna jong buskango naro joto nono phainani bagai joto nono sini o pandao phai majaknani bagai ang joto lukurokno no kobogoino tini ni kok saklaimani hekaba tini ni o sini kok kacharmani no ang asukno joto nono hambai youth Ipft ai blog thom Tripura dak timanthom 12.5 লক্ষ দফা daktono pheujaktam hambai joto chini Tripura basi Tripura sa tai sikla belegno tai ani sikla jubongno hambai janogo tai kromaya paro tai joboni sibai jong buskango chini thachingno chin general secretary sai thangka buskang secretary jong youth foundation de palaina thang tongo o jaga tei no program tei jong amni message nam songo jong je chini siklani kortobo tomoni wa daito tomoni jong amno pura pura makhainai tai chini bangrao je parjo tomono jong tem kra ka phno bagai tem ka hanga khaina bagai jong o pandawo jotono na khon khayo manjo khadi tai joto siklano ango message namu jongo janja daitono jong sikangke sini o ha chino pungke para sengje o ha sakao tongtonai ro buni yakni theke yognan thani je babeke lama phujung nago amodari fatfat phujaga nanai nong thane angko kosaro tai o foundation de ni bisingtei jong omo phungna nayo sengje buni tola tonglia chini jubo songton tafan karak tongo tai jong sara Tripura sani baginai jong buskango je langmana ke langmar nango aje slogan teinai jong tina Ipft ni kamtili chumui rasniti lama him tomono jong kaham kubui ketlangnai obo jong nong thani kok kasaro tai paithago ang ong kaisa saklaini musungo jong o program ni tei chini dal bidal chini buibe thungjak tonai ba buibe phimlo jagai chini kaham leader tini ba chini jubo songbothoni bisingo kaham je sala sikla samkhai tonai leader netrito rimanai ro amti rongno je bul branti o lama khilai tomono jong kasuna digi tlangnai tai o program bisingti jong borno chini ya phau tubinai jongbai baksa ya pe kaisa serui bangra kaisa ke himruinai jong borno kaisa Tripura leni sibai ba Tripura sani sibai snam kan amsuna kok kasari tai sa haini hai sara Tripura ni joto sala sikla rongno ani hamjamu tai ani khurungya puri tin chini o je kok kasar mo jong borno